Amanyoko maybe a Sunyani West Adom TV Functional Executive Committee what NDC mono was one more pa nipa bi a disqualify one more premise mono omo say one more befre na yi ato yi na obi ade edwum fine ananti ankoba ne sa de be ha won ebi ni Adom TV Kasee edin komoyi Mafo wonom Adom NDC amanyoko e wo Sunyani West Adom TV so no echiremu se empanifo a wonom e wo bunu mantamu honom no wonom pese wo yi Evelyn Akantoa esinchen sebe ya wonom abato a eba so na wotwe kakrantamu no wontumi enyina bie Albert Champon ena yekasamafo ema ekuyi na wochiremu se wonom de asem no akwakodan Functional Executive Committee no na wonom hwehwemu a waye no eda ne de se wapesi wo yi awura yi sinchen sebe ya obemma Millicent Amankwa yebo akwan na wono nko agina wa abra obia enene mpre na vetin no yekomu no eye regional secretary ene regional chairman e ka asem bia nyamianim ni eno na ma yaduru babia yaduri regional chairman e fe no ambassador Kodje Nyamchemafo 3 months ago e ka say makwan ma obi contest your former PC na we have been ungrateful to the lady. Ya mami aye kana sem say ye ma obi contest no bra oba be contest the then deputy regional minister no wadi just 26 years. Esi dan na eduru no so aye ka say ye ma obi contest na we have been ungrateful to that person. Afin pinu ani eduru no abato ni mu no yue bi e course no owura yi echire mu ane senti wade to Functional Executive Committee no enimu say bibiara opesi osi akan no wonom emma ne kwan sebe ya nia obetumi adimu nkunemu no wane MPP amanyoko no ebesi akan owura na ye friend BOT no e ba se nka ode ne mo nyina e ba bebo NDC na ye nyina ya som apam osono no ye ma me na nte ase ye kwato aba no owura BOT enya 6500 votes e wo Sunyani West momo ye musa ye ho se honorable bafo wadi vote sign the BT ye ma me Millicent Amankwa ayeboa amanyoko mabi ene amane boni twetwen ko every akantoa ene Millicent ayonsu Oma jina ni ere Sunyani West se sankro for me ansano monti ase ni entobe so aba ni entobe so aba dia ye ni how